makuwe bombo wa PB mamixite bu maima kuna munda waku munda uthe within 5 days withie ya wamina nayo pyu no kuna oila mundani pena kimeu na kalila ketha pena kimeu automatically ketha na kwa green kwa kuna withia kala kwikosa ndawesu na kaigwa na kaitia mboso kana ndengo yaku asante nayo ndawesu ikiawa 75 mils kwa bombo wa liter 20 kwa uasisia thini wa bombo thini wa liter umwe withia wina bombo 13 kwa upa uno kuna eka ile na nusu weka 3 nutumia ondawa imwe ilani Bendoklin 1 liter asante mwithikisia nindi no mitambo ya Avian FM waso witu naito ndino kinungicha wemi wiki tumi ba mitambo ya Avian FM tuende na kwema nema ikitumi lowe ntwa mina maundu mazi ya mbosoni na mbembani lowe mwithikisia ngadekoni ya mbosoni tuitumia ndawa ikitwa Bendoklin mbosoni dani kibule ncho ndo mwithikisia mboso ndengu kibule ncho nde edha wendo mina ya wetumia ndawa ikitwa Bendoklin kuma kampuni wa Anglican Africa Limited na ine galikoni ya Bemba mwe mba ise da igwa nekisio na mwidikisia wetu mienda wetu dry touch na ine sio ndena kwesumia kampuni wa Anglican Africa Limited bombo twazo wetu miya wa PB kuma kampuni wa Anglican Africa Limited na ine mwidikisia utona ukuli na wewe kwa tangata kana utona kwenda mwidikisia wine kule ukonya ine na weidi nenda mwidikisia ukoni ine mundu kwitwa Martin Mailo kuma galiko sage twi mwedikesa without galiko sage twi ne ndoko ni Martin Mailo kuma galiko sage twi namba yake ni noti monza ile itatu ile thandatu kenda imwe kenda na ndo ngaliko ni saku ya makuweni ndo mangaliko sa mali kibwezi makuweni iyo ndano mazurutani ndo mangaliko sa ku ya kiboko ndo mangaliko sa iyo nde koni Apollo munubi namba ni yake ni noti monza noti ile kenda imwe itano nonguti edo ngale kozia wote kabonze ni yelongo ile mulo ale mbondo weko ni amada mwetu wa Frida Wanzila namba yake ni noti monza kenda monza imwe ina imwe edo ngale kozia ba ngale kozia tala ngale kozia masaku mwidilo kwa siwo ndo mwidikita ngale kozia kangundo weko ni amada mwetu wa Angela Kabina namba yake ni noti monza ina kana noti monza imwe ina dhandatu ina kenda imwe noti na ende mwidikisa kendo ngalikosea matu mwingi na ngalikosea mwingi weko ni apati kenire nambani yake ni noti monza imwe nana itano ina nana ina noti itatu nimekutedesa mwidikisa ndo ine kule kwenye na waisu kuma kampuni wa Anglican Africa Limited tuwe ngaliko nino ya mundu Paul ngalikosea ko ya maguweni pe mwimi baba na nuwezi kana kipe kino keto akitili kisumbwa mwimi muno na oyimweze kana masumbwa ne dayo muna kino kumono matono uwanda waje kuni mwina ndawo yita kampuni wa Anglican Africa Limited asante sana mwezi kana mwimi ileta Anglican nitokete na solution yako mina kei nochu kisumbwa mwimi thini wa Mbemba na ndawa esujito nyeta wa Profen ni ndawa ya kumina kino chuchu na ino lenge sionde kune kumina fall armyworm na caterpillars na bollworms sionde ila isumbua Mbembani na ndawa esuwekia mils 10 kwa bombo wa liter 20 ulani wa PB na otau ndawa esu nusio ukabulene na fertilizer wa matoni nikenda ukethia kinundu kimina nayo Mbemba ni wa promoting growth nayo fertilizer wa matoni wikia Agrigrow IMAX ambapo wikia mils miongweli kwa liter kwa pombo wa liter 20 kwa PB na no usio ukongela sticker yita wa amino gold ila nayo itethe ya ndawa kulumilila bu nokeri in case ukauga pata delete masaa eli ndawa suyo pau nigenda lumililian sticker zwe lumililian ndawa su nigenda withia thambwa imbuga nayo amino gold yikia wa 3 mils kwa bombo wa liter 20 kwa PB kuunda waisyo wibulanya pamwe ila ni Profen 10 mils Agrigrow IMAX 20 mils na amino gold 3 mils sio ndo bulanya bombo ni wa PB na ndukuna Mbemba ni syaku na Mbemba ithe apyo na yetha itena keino asandi tuwe kale ko ndobe na penzuke pe mwimi bao beni veke loketo anganga akadhenye ke loketo andumu akadhenye ke lo mwe abeni tudizikana mwenanda wezu muto na uteresa mwimi ukethia nundu tuwe yange waya wiki tumi
wiza kethia ngetha yake ndi na thea ni kwitha tuzamutu wetu musumbuie muno twina ndawa nzongo no yes twina katalwa keta wa Lanza 130SC na kokauka kunamba mabibi muno kwa kinzu ndengu ndoko mbumbu nzave isu cionthe niko kitanana kana muke ni ukitanana mavivi kang'ata peka mundu kangi tuketa drips kalaka kwa taila nongi mawita awiyo nundwa tumedudu tuketa aphids na kokauka thima wa 10 ml kwa bombo wa 20 liters na nundu tumedudu tuwe ondu twatuweta akina aphid drips twingulo na twichongo chumu usio wa Lanza ni conduct na ni systemic kalaka kumano ako kati nuo ni kakua kalake uko likakuma mimea yako umini wa buba onagoni koka kakua nundu ni systemic na watu mea Lanza 130SC isutu adhima 10 ml kwa 20 liters ni tuenda ubindwani na katalwa kangi kakale muno keta wa Aciprid kuni kubindwania ketho we bubite Lanza around you kana ubi around ile no ubindwanie kangi tuketa Aciprid na kokunika kemutu nika powder form na kokuthima kasiko kaka nini kukera ke 5 gram kwa bombo wa 20 liters pe mwewa wimete kala ketwa ka fix anweze kana niko ga ogethia kambe ya uzage kainibyo anwenda ogethia la dini ya motedia pe mwemio ngiba wimete ziembe na kule ziembe yake ni kwete uka ogethia ziembe yake tonetwe ndizi kana mwina usungi wathi na usu na eda ni sungo kana ka fix uko ga ogethia sungo baanza ni siobio lakini wati laji ede ngatumadina aya yu kuona kwende na kuwa yu wisungie kule yu no kuona pena mbemba so ga ogethia jane ji kweni kino dai wajai wede ngo kaipia na ke kalilu ne standard kaipia na ke ba ai mimena kadina kaudisi kana mwino sungi wa madina so chamba kutako epixi kana ba membe pe kwitamala kwitamala ni kukosi ya wesi mpinge na kukosi wenu wau na kuna kusio kenge utawita hapo botrytis no kusio kenge okuka kosi wa no tumidudu pala dripu we peda mududu kito weta anda andune na midudu isu yo idile ya to drip muno ni we adu mkubwa no sumo no alikamalani na katalo kapi tunaketa Lanza ni kasio muno kosi ya kedo ni drip kwata ila pendolo to sivita au keso sivya wasenye se umangi atela ni isi alike tundane kwa yembe dutila ukamiri andolo to lipo yandene sino sivite kundene Lanza nenda wanzo na ila tu tunatumia kuya kwa kuimamba ibula nyamba mboso nzo za tamu za mboso muhimi ndukatinde umadite ndawa ika special si akine si ake Lanza usumwe no wokumini madinaso asante ndizi no atako ngaliko ni Lanza ni uko mina mundu ma fixi ngaliko ya mbemba ngaliko ya maembe na zile samo de matoso ni woko kuna isu sionde nundu na sundu dawe no se asile se broad spectrum na tia ison so they are so specific to this one crop we say they are si alma kwa mumeo no situme kwa mumea wiba uunge nundu pa hii drip ya ndoko ya mboso na drip ya kiembeni sionde no drip asante tu ngaliko ninope na Paul pe mwenye bawe nana ndoze kana tayuko na kwetu nana ne uko atawanne na mweta wamba okethia ikwete kwe kuonza matu kanange maketha na kila kita ubai tina ya sia ndize mwena na wajiko itono thikia batoso mwenye nana we balawe we mai nana twina ndawa nzio muno pyu yetawa Zetanil isu ni ndawa ya mutu yumeta Angrichem na wiki ya mils 50 kwa pombo wa lita 20 wa pp no sio wa Zetanil ni preventive na curative kana ni siya na nebo wasia na at the same time ni systemic ko ulo ni tethe ya siokethia ni nyalika ndini wa plant system with the either no we ba ni wa poa na either wo uli unakwata ni wasi wa wethia wili kandi ni wa mmea wako ko ndawa isu
ita wanzeta ni nitethea cia mwemi ukethia ni yabo cia uwau wake etha ni anthracnose kana kula kwa etha ni grey mold ila kwina mbua muno kana thithu leaf spots isu cionthe ni mina kana ni gwacia asante mwithikisia ndino mitambo ya ABNFM wase wido na ito ndino wakilunge cha wemi wege tumi na kwa kana kilunge kendo wako no kondo sio wa company wa Anglicare Africa Limited alamu idikise na makuwete nda wisio ndeni okuwa twende na okuwelesea ili tunakuhotelia mwemi nikenda ndi kugeta